Ćao svima, evo i te dugo čekane lekcije 4. Pa da počnemo. U prošlim lekcijama, ako se sjećate, upoznali smo gospodina Millera i gospođicu Brown, pa red je da se njih dvoje upoznaju, zar ne? Good morning, I am Mr. Miller. Dobro jutro, ja sam gospodin Miller. I am znači ja sam. Good morning, I am Mrs. Brown. Dobro jutro, ja sam gospođica Brown. Gospodin Miller to odmah shvata pa kaže You are Mrs. Brown. You are, znači vi ste. Da ne bi bilo daljeg nesporazuma, gospođica Brown to i potvrđuje. Yes, I am. Yes, znači da. Po ovom yes, I am odmah ste mogli da utvrdite da je gospođica Brown engleskinja, jer Englezi kada odgovaraju na pitanje retko kažu samo yes ili no, nego obično ponove i glagol kojim je pitanje postavljeno. Da gospođica Brown nije bila ona, rekla bi No, I am not. Ne, nisam. Gospodin Miller, da ne bi bilo zabune, postavlja pitanje Are you Mrs. Brown? Jeste li vi gospođica Brown? A ona dalje odgovara Yes, I am. Am I tall? Jesam li ja visok? Yes, you are tall. I am glad. Drago mi je. Da gospodin Miller nije bio visok, to jest da je gospođica Brown rekla da on nije visok, nego da je debeo, to bi glasilo ovako. No, you are not. You are fat. I am sorry. Žao mi je, rekao bi gospodin Miller. Sada ćemo vidjeti glagol to be kako glasi za prvo lice jednine i za drugo lice jednine i množine. Potvrdan oblik za prvo lice jednine glasi I am rich. Za drugo lice jednine, odnosno drugo lice množine, glasi you are rich. Odričan oblik glasi prvog lica jednine I am not rich, a drugog lica jednine, odnosno drugog lica množine, you are not rich. Kako nastaje odričan oblik? Pa tako što na I am dodamo samo not. Not znači negacija, jel tako? A upitni oblik prvog lica jednine glasi am I rich, a drugog lica jednine are you rich. Kako nastaje upitni oblik? Pa tako što samo zamenimo glagol I am I, you are you. Gospodin Miller, zadovoljan dosadašnjim razgovorom, nastavlja dalje. I have an English paper. Paper znači novine. Ovdje možemo primetiti da smo umjesto člana koristili an English paper. To smo uradili iz razloga što reč English počinje samoglasnikom. Šta su samoglasnici? A, E, I, O, U. Znači ova reč počinje sa E, to je samoglasnik i iz tog razloga stoji N. Znači uvek kada reč počinje samoglasnikom umjesto ćemo koristiti član N. Miss Brown mu na to saopštava I read and write French. Write znači pišem. Ja čitam i pišem francuski. Nakon toga oni se i opraštaju. Goodbye, Mr. Miller. Goodbye, Mrs. Brown. Da vidimo šta smo danas novo naučili. I am, ja sam. You are, ti si, odnosno vi ste. Yes, da. No, ne. Sorry, žaliti ili u izrazu I am sorry, žao mi je. Paper, novine, odnosno papir. Write, pisati. Glad, drago, ili u izrazu I am glad, drago mi je. Fat, debeo. Sada kao i u prethodnim lekcijama pokušajte prevesti sljedeće rečenice na engleski jezik i naravno rješenje vas čeka na kraju sljedeće lekcije. Također, evo vam rješenja zadatka na kraju prošle lekcije, pa uporedite i vidite da li ste sve dobro uradili. Do daljeg viđenja, pozdrav!